guarda de koje, guarda de koje, guarda de guarda de guarda de koje, guarda de koje, guarda de koje, guarda de guarda de guarda de koje, guarda de koje, guarda de koje, guarda de guarda de guarda de koje, guarda de koje, guarda de koje, guarda de guarda de guarda de koje. Raja, prije nego što išta odradimo, moramo brati pčelu da ispoštujemo. Česu, brate, kako si, evo nas, braćo, Detox Studio, Brčko, Čelo, brat, najjače hidžame, masaže, Igore, idole. Završili smo igranje, sjebali smo se, rane moje. Jesi ti mokar? Ovdje je mokar, kraj, razjede majke. Ne možemo meda više, još sam ja nakav, hafif, pa gledaj, to je dobra trava ovdje. Ovo mi poznat trava. Znaš kak smo žužu sa fula, pa sam fundali, ja. Mi što idemo malo u grad, braćo, eto, uživat ćete, vidjet ćete sve. Je bilo Bože. Arnel, ja malo opšten smo, uživamo, razumijem. Evo, dobacuje trebama sa mamama. Uživajte. Kak je mame Bože, tu jebe vas usta. Tu. Šta je ovo vraćam? Što ne? Pa ne znam, brate. Kud stalo sve, bježno, brate. Jo, vidi slike Azure. Od vam da vidiš nešto. Da? Ovdje je dva kupina mjeta. Sve brate. Dobro, da. Ona pustjela, no. Da. Jaki koc, udari ga ovom, udari ga ovom. Kad zadnji put jedno? Ti stari. Kad? Na brzinu stari nije bilo. Sinoć, ja. Tu, prek. Dobro. Sinoć sam imao dramu, komši morao se zvuči. Aj pričaš mi auto to. Haci ga, to je jedinstvena. Idemo lagan u grad. Sprema se, brat. Ovo je moja. Znaš šta kažeš ljudima, brate, sad za sad. Sad je zima, ljudi. Znači, oprema full ide. Ide jaki bazinac. Samo da izgled jaki mobitel. 40. Koliko ima propušteni? Koliko ima? Koje treba, možemo snimiti. Joj, gledaj, sve treba, jer. Ništa, idi Aki obuci, pac kacgoj, hajmo. Hajde Aki, bab, ti odgovarat ćeš kasnije. Aki. Hajde Aki, bab. Brate, šta kažeš ti za Akija našeg, brata? Legenda živi. Evo, brat naš. Života. Da, brate. Koliko se znate vi dugo, brate? Koliko smo se rodili jebi. Ozbiljno. Ozbiljno. Rođak moj! Amidžić. Amidžić? Da. Jo. Jeste ikad zajedno jebali Arnele? Jesmo jednu stari derali. Jel bila, mate? Moralo. A? Morao stari, ona mene iznervirala, rekao sad će stari. Da te derim, rekao Aki, benzina. Idemo Aki, pali motore, gara, vidimo se Raja. Kasnije. Onem! Dajte malo vi kolim Akiju. Ide za nama sad. Ajmo. Ljudi, sad ćete vidjeti kako Arnel rampu preskače. Evo Akija tu je. Za nas. Gledaj žiže, ide naš brat. Već sad ovdje. Znači Arnel mora stići ovdje. Arneli, ko je tu? Ko je tu? Ode na Lešići! Ode na Lebedi ovo! Ode! Ode kroz crveno. Ode budala kroz crveno. Jebaj svoj.
Evo ko je meni došao, sjećate se Raji. Evo, braće je došla. Arnele, ko nam je došao? Pa s kim dosta? Arnele, ko je? Gdje ste djevojke, pa stali vas, žalim se, brat, ne pije stara. Koliko si popio? 6 piva, 7 već opet se stara. Evo nas, braće, utvrzli malo. Idemo šta pojest. Ide, Arnele, ko je? Ne znam, ko je, ne znam, ne ja. Alo! Ček, još jedna. Dobar. Hajmo jest sad pa ćemo Hajmo. dalje, sve nek oni jedu. Ne stoji ispred. Može, a? Evo, deda Vrace! Narkoman! Deda Gdje Vrace! si, jebote? Mogu volite! Daj jednog cijenera, ej! Da, vatri! Daj jednog cijenera! Hoće la. Hoće dva! Evo cedera, lažem. Hej, ajde se! Daj još jednog cijenera, još jednog! Jednog, Evo ga, vidi, gledaj, sad ću da vidim! da lažem, daj čekam. Čekam, ne. Šefik, imaš cedera. Može svaja, po Cenom ima, daj cedera. Ajde, Imaš. daj se, ne mene cijener, prvo cijener, brate! Cener moram, cener, da, da. Ajde, Imaš cener, ba. Nemam cener. Čekaj, ba, stan, daj cener. Daj mi dvoje podred. Evo cijener, evo cijener. Vidi ovo, vidi alat. Desne moram Arnelu ba dođem u 300 maraka. Ba. Kome? Njemu ba. O narkomanu! O narkomanu. Narkoman! Ajde, daj, des slika, može. Evo, Znaš ti da on propali rudar? alat. Jes, Allah! Znaš, brate, da on propali rudar? Znaš ti kolika je kurčina? Znaš ti koliko je on kurčina, narkoman? To, on narkoman. Deda mraže, ne skreti sa staze. Ja sam slušao sam. Deda mraže, imam jednu želju. Molim te, za novu godinu. Želim da jebem 2 babe. 2 babe. Da. Pa o to ćemo odmah sad reći. Hvala. Babo! Naša braća, Deda Mraza. Imam jednu mogu za Molim te da čujem. da jedem. Daj mi cijenera da ti nađem šta. Šta? Pa daj mi cijenera. Prvo da vidim šta je kao. Ko će dati još od vas cijenera? Daj Jarane 5 maraka. Daj 5, daj makar cijenera. Daj molim te cijenera. Sve Deda Mraza, ala. Ja djedam raz bezobrazan postup. Ja ga ba, halo! Uzmimo šta izleće, ima igrački. Evo vidi care moj, vidi gdje su, vidi paketić, vidi. Pare, vidi novčanik. Eto ti paketić, eto. Evo paket. Evo ovdje, daj. Evo paket. Slušaj mamu i tatu. Ko zna jednu pjesmicu? Eto paket. Ko zna jednu pjesmicu? Znaš ti jednu pjesmicu? Evo, Deda Mraza, idi posao, mi odnosno. Da pa djedam raz, to je ajmo. bilo. Prijatno, vidimo se. Nemojte slovu za područje. Hvala, prijatno. Idemo lagano da jedemo na šišu. Arnele, ko je? Drogeraši, kakvi rudari? Pimple. Čat si kao. Kako si, ej? Dobro sta. Kako znaju jebo. Sve tvoje zna. Nije, brate, ja sinoć uzimam vino, kuhan ove gori, gdje je? Arnele, ko je? Jesi vidio? Meni kaže, vidio te Bog. Da mi malo stan. Krenuo štebe iz sebe zajedno. Arnele,
Hajde zaleti se na onaj snijeg ako smiješ. A ja smijem se. Smiješ se, pa ajde pop. Smiješ se baci na ovaj snijeg. Hajde. Ode trenirka, nema. Baka, frast. Jesi čuo šta ti reći? Jesi čuo šta ti je rekla? Hajmo tu, stav deć, pa ne. Ajde. Ha? Pa to je bok. Ima mjesto. Ima, mora vidim. Ženski. To je ženski bolan. Hoću ženski da pitam. Ajde. Bravo, mislim, ja. Odao ženski, pošto niste ženski. Ajde. Što pro ruke ti? Ovdje radi časno, jel? Hajde da vidim radi. Fakat ovdje, kako? A u nas je tako zato. Ajde peri da vidim. Da, I pricnije se kod vas. da. U nas, brat, vidiš, ovo pricneš tu. Vidiš, brat, topli. A kad vidiš? Ne moraš nikako dok... Ne radi na senzor. Ne radi. Ajde stajak probaj bez senzora, prati. Ne Ajde. radi. Ne radi. Vidiš, ne radi. Obra. Ovo je ta, evo, ja tebi za ovdje, ja. Drugi sara. Svaka čast. Ja došao spuštarci. Ja došao spuštarci na ta. Kako lijepe djevojke. Jel' koja slobodna? A dobro, ne mora se javlja, nisam ništa mislio. Ako? I samo još slobodno. Kečapa malo ako nije problem. Hvala. Lijep, hvala. Ne treba, hvala. Šta mi radi? Nemoj meni. Evo slikaju te ljudi. Ajde vam, svi ti. Moram, neće samo će slobodno. Ajde, oni moraš i ti. Dobro, izvini. Kakav? Ćao. Jarelice. A sada slijedi jedan mali prank gdje smo Arnelu uzeli telefon i pravili se da ne znamo gdje je. Daj ne seri, ba. Tam na stolu. Šta je bilo? Nema, vidi. Šta trebam kad? Na stolu, tam na stolu. Gdje nemoj se zajebavati, ba, jebo Ne se zajebavaj ti se. to. Pa idi uzmi ako je na stolu, jebo. Idi vidi na stolu. Nemoj se zajebavati. Šta mu je ostalo? Telefon? Vidi ovo. Arno, ko je? Vidi ovo, no. Evo, tam ništa ne zove. Laže i fura na stolu. Ja furam, Boga. A gdje ti je telefon da? Jel prank kaže? Bogom ti zaklo da ne imaš telefon. Ja te pitam, brate, gdje ti je telefon, ti govoriš uđe. Sada vidim, ali neko od njih. Ajde, nije od njih. Možda neko od njih baš prda. Ej, Jel neko uzeo telefon od vas, bez ega? od Arnela. A fura nas ba, Ja brat. furam, otu. Ako je prank svaka čast, bogam. Džet, sve se. Sestri. Onda je zbilja. Onda je zbilja. Tamo Da je ostalo. WC. Jebeš me, ba. Ne jebem ozbi, da vidim su WC konjo. WC.
Evo ba, u VD je bio. VD je bio telefon. Hajmo, idemo pušiti šiša ljudi. Eto, našao je tu. Hajmo. Vidi ovo. Evo, oči ljudi. Dva isti ala. Pa ovo Sad ti slika ovdje, se brate. čini. Sad imaš u. Kako je li? Gdje je rad povuci? Evo me stari fura, ba. Kako, znači glavna si atrakcija Arnel. Znam pod bracijom, kontakt, brate, ovaj vame, sve ovaj vame, me skupio. Evo, slikajem se, brate. Evo. To su naša braća. Da isto mogu slikati. Malo me neću. Neću, brate, malo. Jes puno ne postavio. Znaš ti da, znaš koliko on tebe voli? Ljudi su upoznali. Hvala. Šta ima? Evo, bit će vraćao klip. Varno. Gdje si stari, šta ima? Evo, dobro, ti. Najlučiji. Ko baš sam? Pa normalno, ja. A ovo je primjer kako ne treba raditi tranzicije. Gdje je Arnel? Arnele, potjeraj malo. Arnele. Znaš ko sam ja? Eno, korčin je volan, došao na ovu sjeć. Došao na Jelena sjeć. Ajde, još. Ajde stari, dijelimo komade stari. Ajde stari, ma komada, alarm, gdje jasno, samo da. Jel očva? Ajmo, delimo poklone uskoro. Arnel deda mraz, jes. Arnel, koj? Ne, Arnel, koj? Nuri, Arnel, koj? Ano, koj? Arnel, koj? Jel ima valjao svjetlo? Raja, to bilo to što se tiče ovog vloga. Nadam se da ste zadovoljni. Arnel je ko je brat Nunara. Ako vam se svidio, obavezno palite like, zapratite nas na Instagram. Evo, Tare će moj ovdje ostati tako negdje naše Instagrame. Šta znam, ovim putem se svima zafalio, svoju Raju, znaju ko je šta, vidjeli ste sve ko je s nama bio. Hvala i vama za ogromnu podršku, ljubim vas brat, eto nastavljamo live-ovi. Tare ostavi ovdje samo moj Trovo account, to je onaj link gdje igram svaki dan igrice. Arnel, imaš sve za kraj da kažeš, brate moj. Slobodne djevojke, slobodno nek me dodavale, tamo stari nek me dodavale, dodavaju, brate. Dodavaju, pošteno. Dodavaju, tamo. Pitam se sve što sam, ako malo me glava boli, braćo, od šiša i ovog svega. Tako da to bilo to, ljubimo se, vidimo se i čao. Ujebe vas su. Arnel ko je? To Arnel ko je?